Ayt, bilüşler bilen bilmüşler bir tegizmi? Yok, elbette bir tegiz tugul. Bunun şulay bolgan bara tek akıl iyelerine bile. Bunda biz нәрсә күрәбез Аллаһ әйтә, белүчеләр һәм белмүчеләр турында. Гыйлем булган, гыйлем булмаган кешеләр турында сүз бара. Һәм гыйлем дигәндә әйткәнебезчә, күбебезнең уй фикерендә ялгыш фикерләр йөри. Гыйлем алу дигәч сүз баргач, әмма Аллаһ Тәгалә гыйлем дигәч, Пәйгамбәрбез гыйлем алу дигәч, янәсе дөнья гыйлемләре турында гына сүз барады ди. Һәм итеп таршаларында, мәктәпләрдә, университетларда, башка урыннарда бик таршалар. Әмма ләкин дөнья гыйлеменә игътибар нык булу сәбәпле ахират гыйлеменә игътибар җитми. Игътибар җитми, без өйдә дә, балаларыбызга да дөнья гыйлеме бирү белән мәшгульбез. Ахират гыйлеме, дин гыйлеме турында уйламыйбыз, мәчетләргә, мәдрәсәләргә китмибез. Үзебез дә бу гыйлемне билгибез. Һәм балаларыбыз үсә, дөнья гыйлемендә алга китә. Әмма ләкин дини гыйлемдә аларның бер гыйлемнәрдә булган сәбәпле инде Аллаһ субханәһу гыйнахларга батулары бар. Аллаһ Тәгаләдән курку дигән нәрсә җитеп бетми аларга. Шуңа күрә мөхтәрәмҗаннар, без инде ислам диненә бәйле булган гыйлемнәребезне алып, үзебезнең әхлагыбызны яхшырту өстендә, җәмгыятебезне алга таба алып бару өстендә һәрберебез эшләргә тиешлебез. Дини гыйлем алуның өстенлеген түбәндәге нәрсәләрдән күрүгә була. Беренчесе, дини гыйлем бу пәйгамбәрләр калдырган мирас. Дөреслектә пәйгамбәрләр байлык та, акча да калдырмады, аларның калдырган байлыклары, мираслары булса гыйлем иде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, галимнәр алар пәйгамбәрнең варислары, пәйгамбәрләр динарны да, дирхәмне дә мирас итеп калдырмады, алар бары тик гыйлем генә калдырды. Кем дә кем аны алса, үзенә бик зур өлеш алган булыр. Ягъни пәйгамбәрләрнең мирасыннан бер өлешен үзенә алган булган иншааллаһ кешеләр. Гыйлем кала, байлык, матди нәрсәләр юкка чыга. Мәсәлән, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабасы Әбу Хурайра бик радиллаһу анһу бик фәкыйрь кеше иде. Аның байлыклары юк иде, ризаны да юк, көненә җитеп кенә бара иде. Әмма ләкин аның турында фәкыйрь булуына карамастан, барлык мөселман кешеләре, мөселман әһелләре белә, ишетә, аны таныйлар. Ни өчен дигәндә, чөнки ул зур гыйлем калдыручы, пәйгамбәрбезнең хәдисләрен җиткерүчеләрнең иң күп җиткерүчеләрнең берсе иде. Һәм аның турында кешеләр ишетеп беләләр, Аллаһ шөкер. Ибн Аббас радиллаһу анһу дини гыйлем алуның өстенлеген күрсәтеп шулай диде. Сөләйман пәйгамбәргә гыйлем, патшалык һәм байлык арасыннан берсен сайлау хукукы бирелде һәм ул гыйлемне сайлады. Ошо гыйлемне сайлау сәбәпле Аллаһ Тәгалә аңа байлыкны да һәм патшалыкны да бирде дип инде хәбәр итеп калдыра. Әгәр дә кеше файдалы гыйлем өйрәтеп калдырса, аңа белгәннән соң да исәп язылып торачагын инде без ишеткәнбез бар. Пәйгамбәрбезнең бер хәдисеннән, ул хәдисне китереп китәсе килә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә кеше белсә, аның 3 төрле гамәленнән кала башка гамәлләрендә әҗр савап язылуын укый. Ошо 3 гамәлгә әҗр саваплар язылуы дәвам итә. Инде аның берсен беләбез, ул садакатул җарият дип, ягъни дәвамлы садака, әҗр савап китереп торучы садака дигәннән соң да бу гамәлгә нәрсә керә дигәндә, беләбез инде мәчет, мәдрәсәләр төзеп калдыру, шифаханәләр, мәктәпләр, күперләр яки башка шундый кешеләргә файда китерә торган нәрсәләр төзеп калдыру керә. Икенчесе инде аның файдалы гыйлем, дини гыйлем дип әйтәбез, файдалы кешеләргә файда китерә торган гыйлем калдырса, бу кеше аңа әҗр савап китеп бара. Һәм өченчесе инде дуа кылучы бала, диндә булган, ислам динендә булган кылучы бала, һәм инде буңа иншааллаһ әҗр савап килеп барачак. Ибн Кайим әл-Җаузия гыйлем белән байлыкны чагыштырып шулай дип әйтә. Гыйлем ул пәйгамбәрләрнең мирасы, һәм байлык патшалар һәм байлар мирасы. Гыйлем хуҗасын саклый,
hem elimizde ilim fayda ite, ilim alır. İlimizde inşallah cennet yoluna ite, cennet yolunu başar. Çünkü ilimi bulmayan kişi helal haramdan ayıra almayı, cennet yolu bilen cehennem yolunu ayıra almayı ama basılı bekliyiz. Bu şu dünyanın bu yaşayı hem de ahirette fayda gelsin. İlim alışı için başlayacağım yerlere Allah'tan günahlarını affetmesini soran dua kılar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kimden kim ilim alıyolunmazsa Allah ama cennetke alıp varışı yılmışın eyler. Feriştelere ilim alışı kişilere cevap verdirip bağımlarını ceyler. Müttege hemcilerine can eylerek ilim iyesinin günahısını affetmesini sorayım. Hatta balıklarda. İlimden bilimsiz ribalet kılışı kişilerin üstünlüğü oynak ve tutumluluklardan da üstün bulana kebek. Halimler Allah peygamberlerin varisleri, peygamberler dinlerine de yetenleri de biraz etip kaldırmadılar. Allah baritek peygamberine kaldırdı. Kim de kim onu alsa, üzerine bir ödülüş Allah'a kılırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem interneti ve kendisi ağzına olarak da bu hadisini ödülüş olarak gitkendik. Onda yine Allah peygamberimizin olarak hadisi getirildi. Yine ferişlere kulaklarınca yedirdi. Onun için şu ilim almışlar için varlık mahkumlar dua kılıptıralar. Günahları yaralansın için. Yaxşı нәрсе, şöyle günahları yaralansın için bizi bizge gene tügü. Bizning içinde başka mahkumlar da var, hatta ki balıklar da değil. Dua kılanlar o kişi için. Mene indi fazilet, ilim alımı fazilet. Ama da lakin ilim alımı fazilet deyilende muhterem cemaat açısında ekip getirge gerek. Ne diye ilim? Daha vakit gideriz. Faydalı dini ilim. Dini ilimlerin de var. Dürüst olanlar var, dürüst olmayanlar. Hadislerin de var. Zayıflara var, yaxşılara, dürüst olanlara. Onlarına ihtibarlı olup, biz dürüst olan dini ilim alıp yetişiriz. Dilese tayin, bilmemiz bu kitap yazıcısı yaxşı aktar mı yok mu ikkenini işletirik. Andı kitaplarını okuyarak tügül. Bizim zamanlarını etsek, internetten bilmeyen şanaklardan alıp, tekshirilmeyen şanaklardan alıp, ilim alıp tügül. Tekshirilmeyen şanaklardan buna, ruhsat etilgen şanaklardan buna indi, ilim alıp yetişiriz. Çünkü bu dolay kararında yaxşı ilim zaman kurulurken mümkün, aslında ekremler beklemler, seni dürüst bulmağın noktalar alıp kırıp bitirgen mümkün, seni imandan çiftleştirgen de mümkün hatta ki. Yoktu bir anlayın ilimler, yoktu bir anlayın kitaplar. Şuna göre biz ihtibarlara olayı her birimiz. Hem kat aytamiz, davamlı kat qabatlısı kelamında davam. Dik var bizning qaysi bir Müslüman kardeşlerimiz meselelerini bular. Alar ailelerini kaldırıp Tibet'inde davat kadar aşağı gittiler eynesi. İlim tarafı aşağı gittiler. Ama da lakin muhterem cemaat biz birinci şartta özümüzün ailemiz
Abbas ayta, imanlı valimlerinin bilimsiz müminlerge kararında 700 mertebe dereceleri artık hem her iki derece arası 500 yıllık yol yaratıldı. Buna yürüyene kalkulatorda kararların yakınca 250 bin çıktı. 250 bin yıllık ara gelmişler. Buraya bir yakıt koyuyor. Yani biz 2020 yılında 2018 yıl arasında 220 bin yıl onda erişimde bir var. Çok böyle bina olanın arası. Elimde böyle bilimsiz kişinin arasında yalnız ihtibarlı olarak erişiriz. Hem dağıldı, bugünkü günde bizim küplerimizin ihtibarı iştirilmegen, anlamı iştirilmegen meseleler o da bu sandıklara cemaat ilim alu nefil ibadetlerine kararında üstünlük. Bolun biz bugünkü günde saçma karşı ihtibarımız iştirip bitmeyin. Ne için de başta anlatıp biten bu meselelerini çünkü koyuyoruz var. Çünkü Allah vaazlarında da hatta ki indi cuma hutbesi başlanmışta bizden Faysal kardeşlerimiz ile de namazlar olsa namaz okuyor başlıyor. Etkenlikçe indi namazını okuyor başlıyor, meşit namazını okuyor başlıyor. Meşit namazı bizim nefil ibadetlerden etken bir şekilde rektörleyecek. Yani sünnet amelbisinin şuva yok. Cuma Allah'a sünneti Cuma hutbesi başlanmış kuşlar var. Şuva yok sünnet amelbisinin lakin ilim alu Allah Teala emir etkeş, ilim alımızın etkeş olursa bu farz. Farzın derecesi nefilden de sünnetten de yuvarrak. Biz bu meseleye ihtibarlı olmalıyız. Şu an ilim vaazıyla olmasa, vaaz zıtınla olmasa, vaaz zıtınla ilim alır. Şu an biz bu meselede ihtibarlı olmalıyız. İlim alarak değişiriz. Özümüzge de hem başkalarına da ilim alanda konuşma getirerek değiştiririz. İlim tarafında bizim ihtibarımız, ilimge ihtibardan sen anda namaz okuyorsan, Allah ilim tanıyorsan. Ne namazın var çıkmıyor, ne ilim var çıkmıyor. Tekisi de kısada değişince bulup çıkmıyor. Şu an böyle muhterem cemaat, ben etmeyeyim. Neşit namazlarını okumağızdır, sünnet namazlarını okumağızdır, etmeyeyim. Ümmedelere ki Hazret kişiler olsun bu, ya ki başka kişiler ilim tarafında biz ilimge ihtibarlı bulmak değişiriz. İlim alımı üstünde işlerine değişiriz inşallah. Hem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem din aliminin bilimsiz ibadet koşan üstünlüğü bilimsiz haberlerinin tübeninden üstün bulmanı gerektik. Daha bir hadisini getirip gittik. Hem indi İmam el-Nevevi ilim alımının nefil namaz okuğu paramında üstün bulunun şuay deyip anlatır. Bütün alimler de ilim alımı nefil kurazası tutu, nefil namaz tutu, tesbih ve hükümekten ibadetlerine paramında yaxşılaq deyip beyteler. Yani ilimnin fazileti zorrak deyip beyteler. Bunun delili ilimden fayda kişinin yüzüne gelen bulmayışa başkalarına da bulunur. İlim tarafında kişi yüzüne gelen almayı faydanı başkalarına da bilir. Nefil ibadetler kişinin yüzüne gelen fayda getirir. Şular bu bütün ibadetlerde ilimge muhtaç. Kesinlikle değil. İlimimiz bu metrop, ibadet alamaz. Dürüst gider. İbadet alamaz eğer ilimimiz bulmasın. Yok. Şu an böyle iliminin derecesi üstüne. İbadet koşular konusunda alimler peygamberimizin varisleri ibadet koşular konusunda bana sözler ekilmegen. İlim ol Allah'ın sıfatlarının birisi şular getiren İmam el-Nevevi. Hem İmam el-Şafii ilim ol hakkında şular beyter, ilim ol nefil ibadetine paramında üstün verdi. Hem Ebu Derde'nin sözlerin Allah'ın sözlerin getirip bitesiyle ilim iyisi, yeki ilim alışı, yeki ilimle tanılamışı bul. Lakin ötüncüsü bulma, bu vakitte helak bulursun. İlim iyisi, yeki ilim alışı, yeki ilimle tanılamışı. Bu müsibetler siz diyelim, bunda oturuşlar. Koysuna gireriz. İlim tanılamışılar ratına gireriz. Eğer katılmasa, ama da lakin eğer katılmamışsa komanda kirib öz şöylelerimizden işleyen çıkışı başlasak da
boshqa ish bilan mashg'ul bo'lamiz. Shunga ko'ra muhtaram jamoat, bu masalalarni qat-qat aytamiz, qat-qat anlatamiz. Va'z sinatda, ilm ta'limotda ixtiborli bo'lib, boshqalarga da bilmay, boshqalarga da mashallah bitib-bitib motorni kirib o'tiramiz. Kishilar orasiga chiqib bormaymiz. Shunga ko'ra jum'at va'zlarida, jum'at kunlarida biz kengash etamiz, oldi ratdan tutirib borma. Oldi ratdan tutirib borma. Hech so'zda yo'q. Hozirgi vaqtda bizning yomonlik vaziyat kirdi, o'rtada jaymon qoladi. Hansı imlanın maqsadi Hazrat kishi chiqqanda kishi ustidan atlab yurmaslik uchun qamoqdan. Endi Hazrat kishi chiqqandan so'ng bo'yingizdan motor etibgina atlab kelib o'tirasiz. Ni uchun? Ortdagi kishilar bundan sababli jira kishilarni otliq undan olga kelib o'tirmaslik uchun. Hamanda ilm oldan ixtibor jalb etilmaslik uchun, bo'linmaslik uchun. Shunga bu masalada aytganda boshqa kishilar farzlarni biz tutirib boshqa ish deb aytadi. Lekin bundan masalada farz masalasi degan so'z tugul. Endi ilm olni yaxshitu, sifatini yaxshitu, ishlarni qilgan ko'rinish bo'lib turadi. Bir vaqtda Ibn Mubarakka shunday deb aytdilar: agar da sana Alloh taolo ishga ulasib deb aytsa, ishlar eding. Bu ayta men ilm olar edim dedi. Bizga tasavvur qilsak, bizni spisak tizilib ketar edi. Unda to'g'onlarni hisob qilishar edim, unda nashar edim, bolalarni tashab qoldirar edim deb. Men bo'lsa har birimizning shunday spisaklari zo'r bo'lib edi. Abu Ibn Mubarak bo'lsa-da, barlik usullarda ilm olib berib yoshlar edi. Shunga ko'ra bu imtiyoz har birimizga o'rnak bo'lib turadi. Ham har birimizga o'rnak etib qoldirgan Alloh taolaning so'zlari bor, har birimizga duo yuzini etib qoldirgan Alloh taolaning so'zlari bor. Qur'on Karimda Toha surasida ularimizni eshitganimiz bor. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va qul robbi zidni ilman. Ya'ni ey Rabbim benim ilmimni orttir deb duo qilib Alloh taolo subhanahu benim ilmimni orttir. Shunga ko'ra biz bu masalalarda har birimiz ixtiborli bo'lgan ishimiz. Ham aytgancha tasavvur ilm bizni olganda Alloh taolo rizoligi uchun kishi ustida tugul, kishi qilinda daraja ko'tarilsin tugul, Alloh rizoligi uchun bo'lgan ish qilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hadisda shunday deb aytadi: kimda kim Alloh rizoligini qilib oldirgan ishda ilmni dunyodagi bir maqsadga erishish uchun o'rgansa, qiyomat kunida bu jannatning isida totmas. Birinchi hukmi qodir. Agarda o'ta maqsad bilan Alloh rizoligi uchun tugul, o'ta maqsad bilan ilm olsa, o'rgansa, jannat isida totmas. Endi muhtaram sharoitdagi bu qilib aytasi kelmaydi. Alloh boshqa sifatlar biz ajratganimizga mumkin bizdek tibdagi qo'rqitasi kelmaydi. Lekin borki qo'rqitasi keladi, biz ixtiborlar bo'lib, Alloh rizoligi uchun ishlarga qarashaylik har bir amallarimizni. Endi muhtaram jamoat, bu dunyoda ikkinchi bizlarning gapga kelmadik, har birimizni umrimiz chekli. Shu chekli umrimizda foydalanishdan olib, turmushimizda durust etib qo'llanib, durust etib taratib, endi Alloh rizoligiga erishishga, Allohning rahmatiga erishishga inshaalloh har birimizga nasib bo'lsin. Barakalloh